Bwega sana murithiri wa Meru TV tukwinambira kwa watu icho ukagira na ikithaka twinambira kwa tukirithagiria mara mekiritwo rito ndeni ya mangatheti kabutheni na ngatheti ya The Standard na ngatheti ya The Daily Nation ira tukainambira kwa tukirithagiria mantu mwanya mwanya mara mekiritwo rito ndeni ya ngatheti ino na nkiritha ngatheti ino ya The Standard ngatheti ya The Standard na yona ngono kathomba tu ile tukainambira kwigwe tukirithagiria agarukiri ne arete mantu ma bunge imonko na mekiritwo rito agogo yarakuje ngokuyicha thia nambira kwikionekana na arabunge muthenya wa igoro rono tukainambira kwa tukirithagiria karatatini gatuna ndeni ya ngatheti ino inkuona ndi kwina gikeno nyuma ya banko inambira kwigwe kiendamia interest rate chekonenkana mikobo karatatini ka 20 toino iriogo na karatatini tuna tukamenya bora akenya bagufeel kana bora bakwigwa kumwania kana how they feel about their counties kana bora bagufeel ndeni ya county chiago karatati nga tuwele tukiathira rugono rwa cabinet muthenya wa rubara na muchemanio rabathie na mbere kwigwa bagikurukia kurekerwo kwa budget ya chiringi tiri ninya kathanda chire ni narende focus on the kana mwerekera gunde uthite na mbere kwerekithagirwa mantu makonna kure ogoti na gutumira chiringi tiri ni thetu kathanda emwe kengo gutigira ati ndeto no kuthibwega muno nkuruki bale tubakinambe kwa bakiaragiria mantu makonene na gukiri uchumi kumania na budget ino gondo tukaruthira karatatini gatwere no ntubada tutawutatha indingi gatu inambere kwa tukubunge karatatini gatwere karatati gatwere ni gono roba treasury ayethire tukinambere kwa kiongagira utumiri bwayo na chiringi billion igana rimwe mirongo kenda na kenda kathanta kenda kiri mini budget agao thirikari ina mubango wa kuinambira kwikiongagira spending chiao kiri mwanka wa thirikari na arende yethire tukinambira kwa kiongera utumiri bwayo na chiringi billion igana rimwe kenda na kenda kathanta kenda ntubabo kwethira bukirigirwa matumiki kuinambira kwegwa magetagia muno nkuruki ntubabo tukinambira kwegwa bukirutagwa maoni mwanya following the rejection of the finance bill 2024 following the Gen Z protest last year the National Treasury and drew up the first supplementary budget that factored in the missed revenue that would have been raised through tax measures contained in the bill. Kumani na kurewa kwa kigena kemwanka mukuruku ndi bathire tobana mibango nge ireka inambere kwigwa igetigagira mantu mesasa na inko na bathite nambere kwa baitaragiria gago bora wotibobu kana bora kigena ke kainambere kwa gitumikaga awo na wagoranga thiti ino kainambere kwigwa ukibonagira murithiria wa Meru TV. Wildlife conservation experts have expressed shock over the legalization of domesticated water buffaloes as food animals, the animal not native to Kenya. The concern follows a Gazette notice that January 1st this year, in which Cabinet Secretary of Agriculture and Livestock Development Mutahi Kagwe declared domesticated water buffalo food animal. In the tuinochi the tukinambira kwa weekend ya mantu makonenie na nyamuino chia ndebia na tariki ngweti yari ntikurika ntuyo ngora kini ya tariki me 31 January ngweti ilo waziri Mutahi Kagwe athia nambere kwigwa kiaragiria ndeto eno ya mantu mama nyamuino chia kithaka nyamu chia kithaka na wara ithaka tatini wakago ikuthiritwo kinambere kwa kinenkanagirwa mwerekera mwerekera wa ndeto eno on the scientific name buffaloes bullies abet angambi domesticated over ngambi ndethenire yao na kuririkana ati noirewe nyamuteina noirewe
yare no ritumike ntetire chuti mbingi tuchethie na mbere kwigwa igikuruka gwa nteterike na nontu bura bwethe twende bukina mbere kwa bukirigaragia baingi ne nontu water buffalo chile tukina mbere kwewe yani karibu itwikithwa yani karibu chierwa inyamu chiomba kurethwa kuringana na bura chile tukina mbere kwegitaragirwa onto bura bwethiri twende gukionekana takirega kire baingi karatati ni gatuna kulathie na mbere kukiumagira kuje ngukuje na ara parliament muthenya wa goro kagitekara baadhi na mbere kwa abakirira court majority ruling. The first day for MPs back from Mauritius yesterday was marked by chaos and impunity as lawmakers cheered over the High Court ruling that annulled an earlier verdict declaring the ruling Kenya Kwanza coalition as the majority. Some MPs demanding to have a National Assembly Speaker Moses Wetangula vacate his office, while others sought to interpret the ruling, the issue of which alliance between Kenya Kwanza and Azimio coalition would enforce be recognized as the majority or minority took center stage, even as a section of Azimio leaders called for Wetangula's resignation. Muthenya wa goro ndetuine chiathire na mbere kwa kiumaga na ndeni ya bunge na kira kinene kiraragirwe ni mantuma ibao baingi ndeni ya bunge no na arende ati Azimio na Kenya Kwanza na ara gichigo kia bamaba abunge kuma rutero rwa Azimio lumoja baadhi na mbere kwegwa bakienda gakinya Speaker Moses Wetangula Moses Wetangula athina mbere kwegwa akiumaga giteni iki yake na Moses Wetangula no akari ariuga we na kuonerwa mana mathe no twende we atiene nya ya kuringa kura we abateri kuina mbere kwa gitongoreria kura ithina mbere kuikiringa na ikuje ngokujira thie na mbere kuikiana kana arama and that imecho ndichi karatati ni kagatuna na ara Senate drama za Azimio Kenya Kwanza crash over leadership kinyana arora ndoni ya Senate ikwathie na kana ikuthirito kukiona kana kinyego kuje nontu bwa Azimio na Kenya Kwanza mantu makonainie na utongoria merger or takeover inside ANC UDA deal. Ingoti murithia no kurikana kiama kia UDA na ANC bia na mbere kwa bikiwa atithana guamwe. Onto bra bia na mbere kwa bukire tandu ali mwanya bia na mbere kwegwa bukire tandu ali mwanya na bamwe ba kiama ba kiama kia ANC ba na mbere kwa bakibu magiria na kuveta boy no onto bwambi kiama kia ANC kia bia na mbere kwa kithunganagirwo na kiama kia UDA batakumenya kulingana nabo bora bathie na mbere kwa bakierezagira na hindi kyore kya kinene kithiritwo kiriona atiriri kiame kithiritwo kinambere kwa kiwatithana gua kana gakithiete na mbere kwegua gitwikithagua kiama kimwe gakithiete na mbere kwa gitwikithagua kiama kimwe gutwika ndi ni UDA na mbere kwa gitikaga over kira gintu ndo that imicho ndire agago murithiria karatati ni rutano magaruka wegore ngatheti yaku ukiyabonera ndeto ino ndeto chia county chair tuagao county is called Murang'a Trans Nzoia lead in agriculture kire county track performance 2024 ile tokinambere kwekere kagerwa ne tokinambere kwekiona na geria county ile chile tokinambere kwekirwa boyega nkuruki agago na kuona county ya Murang'a na area Trans Nzoia chichile tokinambere kwegitongoria muno Kilimantu makone na urimi na kuona Murang'a governor Kang'ata Irungu Kang'ata thite nambere kwegwa kiwatira gikombe nonto held key initiative during the Africa Association for Public Administration Management Award in Uganda last year mbichache mwaka mudhuri na arathi nambere kwa kiwatira gikombe nonto bwa kuinambere kwegwa
kwigwa harutete ngo bwega nditino chia Murang'a Trans Nzoia chire kinambere kuikionekana kurutha bwega kiri mantu makona urimi wakira county ekiwata gichunje kimirongo 51 chire kinambere kuikilinga na Elgeyo Marakwet Homabay na 50% na Arabashin Uasin Gishu dire kinambere kuikilukia kanya 5 yena gichunje kimirongo 49 na ntikana kwa bandu tukuona county lechi dire tukinambere kwegwa ikirotha naye agago energy Nyeri 50% chidere tukinambere kugitaragiro twire chidere tukinambere kwegwikirotha rutha bwega kwogu iri akaratati ni akagatuthanthatu muraithiria wa Meru TV na manto makethwa mari sawa kana ndigo nana akenyi bethe tubakinambere kwa bakiye ya waende kumania na utethio bwa Trump ko inambere kwewe kuyegwa muno kiri mantu mabufanda kana mantu mawekera ugima bwa mwere na rende akari bethe tubakinambere kwewe bakiyo utethio bwa bromande ya America no utethio bonene sana na no utethio bwa thia nambere kwa bwitethagire bantu anene muno gutira ati miturire ya antu ekuinambere kwewe yukara kwangerekana muraithiria mantu makoneni na wekiro kwa USAID yethire tukinambere kwigwe gitetheria mioyo yani go save life kuonokia mioyo kuringana bura bethe tukinambere kwa bakiwa yangatheti ino USAID yethire tugitetheria na ndawo mwanya muno agagu Africa mantu makone na ndawa chia ukimwi ndawa chia malaria ndawa chia TB inu chionde tu chire tukinambere kwegwa yetethagire bantu anene kuona miture ya ntu ni kuinambere kwegwe karabwega indi kibako kakithiri tukiriona ati wakarwata nyuma ya mautethi mwa kuinambere kwegwa maitwikaga matikuonekana karatatini ya kuka ya tunana na kinyaga kenda ndeto inu chionde ili agumuraithire wa Meru TV Ndeto chia expert opposes lifting of vetting for ID seekers in northern Kenya. President William Ruto nathie nambere kwigwa kinyithanyithagia nathie nambere kwa akiaragire mantu mama konenie na ibande na antere chia northern Kenya na arene kuona na bo expert bethe tukinambere kwa bakiumagira na kwigwa bakiaragire ndetu na kwa section of northern Kenya leaders led by Faram Malim, Adan Kenyan and Ado Mohammed addressing the media yesterday regarding President William Ruto recent directives scrapping vetting for ID application in the region. Decree to scrap the 60 years old vetting for resident for northern Kenya applying for identity card continue to spark debate in security circle. Former Linda Boni operations director James Ole Selai raised concern about the directive, stating that ID card mismanagement has had serious security implication in the past. Expert baba ndeto bakinambere kwa bakiumagira na kuga ndeto ino chikona ina mantu maibande ndeto sensitive sana na itibatiri kuinambere kwa ikithukagirwa wogufwa karatati ni gatugana muraithiria karatati ni ga 12 mbicha katuni ri agago barabendete mipchetho ndeona ndona tasakaja uyu na mubira wa Nairobi na ekirite mbieno ekirite nkobiera ekirite ndumbi kiongo yita ndumbi nawe tu na aringite mubira lakini kuguru kuko nge kwa nyuma kwena mtu kuwete agago na stikire chetha mubira kuwete watu wekendi na wetwana na kwenda kuringa mubira tiringa mubira othi mbere nontu na wetwe na ndona second term kana kuringana na wethuganire yake arenda kuthongeria mubira uyu kiri second term neti ni second term lakini na wetwa kurwa kuringa mubira uyu abendete
tutun kana katun bageta urira iri agago karatati ni waga 12 iri muri wa Meru TV no tukona iki no ntu Raila noe umwega kiri giteyo chairman bwa AU. This weekend, African faces yet another test on its never-ending quest to enhance its foundation for social, political, economic transformation as it gears up for all crucial African Union Commission chairperson's election. Coincidentally, Kenya and deemed the larger East Africa community, EAC, as often arguably the best to the three candidates contesting the position. Former Prime Minister Raila Odinga, impeccable credentials for certified Pan-Africanism. Nelson Koech ariagathi tenabere kwa kera giri mantu ikinontu akuona Raila noe best kile gitiki kia AU chairman na redhe to kinambre kwa kiuga Raila mtu wako menyekana kinyende guruchomi mtu adhere to track record ya kere mbega na mantu mange kadhumba ili agu achiona karatege 13 Africa should drive despite Trump freeze of USA fund ni maoni marama thia nambre kwa makiani kwa ngatheti nino na wakiuga Africa ne bateri yethiro kithinambere kinyoke gwa Trump na edhere to kinambere kwa kigita utethi bwake kiri Africa. The road to 2027 Ruto denies our campaign, but all the signs are clear. Karatege kundu kana neria na Ruto athiretwa kinambere kwigwa kireganaga na ndeto atiga kwiringira ndebe kana nambirite rugendo rwa 2027 lakini Ruto ne athiretwa kinambere kwa kiregaga na inarende ngatheti no kuwa kiregogu dalili cio ndichi kuonekana ati na kurega kana dalili cio ndichi athiretwa kinambere kwikionekanaga eti gakorega mandu tumare burini kumira gunde tochia koneni nambi na adverts leto ikonena mantu ma county ria au county mwanya muri Meru TV ndero chia IBC kinyachiri akaratati ni 19 ndoto ingire ko ndero cheke biashara kinyachiri ndeni yangatheti ino ndero cheke michelo ili ndeni yangatheti ino barabendete michezo mwanya ndero cheke ndeguru bado kinyachiri ndeni yangatheti ino mantu mankari ndeto chia adverts baraba guchwa tuminda tugali chio ndetu ukainambara kwego giciragira ndeni yangatheti ino kwa umugaruka muregero wa Meru TV wegoro yangatheti yako teno na ukainambara kwego kibonagira mantu mwanya tu mara methiretu makinambara kwego magikagirwa urito ndeni yangatheti ino karatati ni kangatheti ya The Daily Nation nere agane arereti mantu mashata icons link in teachers insurance woes Jaish Umesh Sahini is the beneficiary of honor of the medical administration and Bliss Health, which are the center of 55 billion teachers medical insurance controversy that played recently after some hospital withdrew services to beneficiaries and their families citing pay arrears. Ndeto chia chimantu makone nina insurance ya ugima neonko na yandikiritu agau nepe tuwe kiongonde ni yangatheti ino arende thiretwe kana sha tycoon bethe wakinambere kwa bakiringitha nagwa na insurance ya alimu karatati ni gatuna ndeto ini rio ngutige ndeto ira mbingire ndeni yangatheti ino murethirie wa Meru TV ni karibu watinto inambere kwa tukiona ngatheti ni nungi kwa tino ntu Bonene Rande Onagakan 5 takes over as Ismaili spiritual leader. Nkona His Highness the Khan 5 His Highness the Khan 5 and Res senior leader representing the worldwide Islamic community on the occasion of his accession ceremony yesterday at the Diwani in Lisbon. Na Portugal. Yone His Highness the Khan 5 the kinambere kwegwa kiaragiria atongore barabangi ba Kiislamu na nkuona rugono ruru aga Khan rutho kinambere kwa rukine kagalo kiongo kinene agago ni ara the kinyawa kionekana mantumara the Prince Rahim Aga Khan 5 officially succeed his father
mbica iria Kathumba hena ana guciarwa bena bethe ndeto ino cionthe tu kana mbica ino ciaga kanire aga ugu ndeni ya ngatheti ino mucemani wegoro wa cabinet kinyagu nwariritu ndeni ya ngatheti ino mbirenge mantu makona IBC mariritu Valentine iri karibu kinya murithire wa Meru TV ubangirite mwendo wa kwata kwa nabo nkuona bakiwa agao batiwetire na wendo nuntu eba mantu mara methere makina mbere kwa makiumagira uka nyumane na kuririkana kugonganirwa gwe igwethere tokingia sana kulingirwa na tikome kulingirwa iko gite na mbere kwa kingiaga muno kagitani kara tukwereretie kana tukwereretie Valentine na baingi wakina mbere kwa bakiugaga baraba na wendo bo meba inambere kwigwa bakikungwagira na njira ira yagirite ko wewe na chunko waku wewe na mwendo waku make sure ntu weno kuinambere ko kimukenagia ukuinambere ko agurikenagira ntu weno na ikengo mantu makainambere kwigwa mekara bwega na babara bethiritwe bona wendo batadhiite njira yemwe ntu wenu tinda kunywa koko tinda kuliunga tinda kuira delivery chemao tumuokero ira mao kadioka ira no twende no tokaro data after all utiebuka arutha no tieburaga kogu mwanga kagita gaguria akinya na ukinya uga kuthingira wendoni gutiebonge ukarutha kogu intuo tuterengi na menya mtu agonenkira stress kana agopa pressure ngania wena mtu nyuntie na mtu nyunkaro hata kagita akinya imamu mama kuendania ngatheti murithiro wa Meru TV umagaruka iguru ya ngatheti yaku no kainambere ko kibonagira mantu mwanya tu mara methiritwo magikirwa urito ndeni ya ngatheti eno ndachokera tukainambere ko tukiendeleaga kwaranĩria guku ni Meru TV ethi nambere ukara kiri mutambo.